pasang kene usun nganten cek kita idang lah utang kene. Man bidang kan boren bapo. Yang ngaya acara nganten, udah bes mewah. Pasti cari truk lebihan muatan nas cini. Engkel ane teh, Bu. Ngatrek nas cini. Nah jadi kepada majalan apa man benorahan. Biaya boliu ngonyang. Intinya pasti ada kata perceraian. Mapan bojangka ban Banten, jadi melah-melaha mekurunan. Togen pebesan bapo nih aja cini. Bah, bapu cek dibilang hitungan ya, Pak Iman karung telu. Beli, melanjang ngomong kan sih. Cuman saja no nih. Bah! Karena bener sih. Bapo nih segar-segar sih orang mati. Tapi Den malu bapu mati nah. Sekarang kidungin lo reot aja, Bu. Man masuk cini engken. Kene, Bu. Yen jani bapu mati, sang harong dulu nih reot. Yen bapu itu melingge, ben ulung. Pino radin bapu mati. Bah, kocol bapo pidang ngaji ka diangke-angke. Gintawang kini, untungang bapo pidang cidi WC. Swastiastu. Ye, tumen wae main. Mayan, ini mana dega? Ini mana wae nah? Bapo kerpesum di rokok. Oh, iya, Bu. Tumben ada Cimaya. Aku gas cinganten cang silang deko sih. Sorry nah. Akhirnya Cipayu masih nganten loh. Padahal gara-gara yo jangan Den. Nah, sengken beli setengah harus bu berjalan dengan lancar. Mapanungkannya cang silang deko. Kamu lamatan lah. Ini ada hadiah. Sekedar kan kamu. Si Jack mesti repot-repot kene udah nah. Tapi tadi masih. Tapi kamu cang kejap nah. Tinggal lepas so. Enggal kal kija sih beli. Maro karena kal gena kopi. Kemarin aja nawarin dunia bukan. Oh nah sengken. Cang mau ada urusan sih deh. Kamu mundur nah kalian. Beli, kada apa yuk bangun nih nah. Oh, coba buka dulu. Celana nih beli. Coba ya beli yuk. Coba kita kan aku nih. Aduh. Kelat beli. Nah, paksa angin main butik. Singidang beli. Singidang sakit. Naman kita keles nah lo. Aduh beli. Singidang masih beli. Belum, bos jangin.